kinong penya joka Saint Anthony Secondary School Kharpati ringkat berkino hikai mentakasi khat sautrik nai wingkila arkhe kerpangi kasi ki habrat ne ka Children's Day ka blajur khe keleng jungkari man ga khat sautrik jong banai nai wing ban kan mau burom ya kasi kha juk President Beningkong jungkari Pandit Jawaharlal Nehru ubadan ru ka jinya dai ka bajan bat ki khna hagani kasi ka jinya rakhe kasi kerpang jugi khna nagal yang ka school ka ayo ban plipat baru ya hing school ka batmai bat ya ka toilet ne ka jakale shabar ka bala penmang ka MLS scheme haringkat ka jinya sno aktilang kiru shimat hagani ka singil on bersakhi do MLA ka nongpo ba Meral Bonds kum kongsan bat bala plipat ba ya ka hing school ka batmai haga jinya don lang uba Roberto Srihon usm ka Kharpati ujayanta mudoi bank manager HDFC bank nongpo ka sister animasi headmistress jong school kinoi kai lambat ki kmi ki pa dur ka ba itanan kejing penmang gedi ka berit kamdi ka bahe nagaliang mi jonga bangiyo banirap antai jang ke school dingi iu godon ru ka contribution nagaliang jong kiwi ki seng ki rurang ba ki riu simen na kiwi ki jakaru ki balano senyang na ka benta kani kejing tuku ka babha ngampoi berkat abang ngapoi kani ki jakang melo meneh ka sedang bakalah kelah tu kan ni ka compound kini ki jakasyong kini ki kamera kelas ki bala penkha ngampoi berkat bahkan internet bahkan he adukan ni. I didn't expect really sister to be honest. I didn't expect that you meet such so many rooms are there because the amount that has been earmarked is a small amount. It is not a big amount. So this will encourage me and I can't say no also from now on because there is a say you deserve then demand. Be the one who will deserve to help, then the help will automatically come. Now you have shown your sincerity, your dedication, your contribution from yourself, from the congregation, from the well-wisher, who sponsor, who help, apart from the amount that I have earmarked for you, and we have seen. So automatically today, you didn't give me any memorandum. But without memorandum, I will promise you, I will continue to help you. That is my promise to you. Mendagasni, habang iya kini kimati ya kibala persyang nakaliang jong ke school sister managing committee kinaw hikay kibala dan kebentaban pendep ikini ngalong iba la sisya ka memorandum tuisyam labu denri haba pikir bu memorandum ro habang iya kini kamba bahag ba pipila le wat gijing penmang kabarit ke bangang air denri kadni filashna flayarap na ladero ngamnang matong film memorandum ru ngihap iban kular ang sniba ngin pedeng ya gijing yarap ngin ke school gijing pi hagis ngi ibanwan kenamar kata kum kikimi dikpa kum kitukhat apo managing committee management baro bangin ya don kat bat pi hagi por bladep laju yarap ketika extension mentas sekeni nang ta ki por ke banwan ro tangbongam jukran ke por kode basisen ai ke melak ban ai maka skim jungi ke MLA kam dei ke pada he than ado kata-kata kabingha pansam hapo sispa apo kendai tendi di senong di don hapo konongpo konsumsi ni hap nya samar mar kendiat na skim beper ki bengi ki MLA ni don jadi nang takada ngindon dekat bathi namar bengi i yang kam bahago hi hilale hapo ke jingilam jong i sister anima ni i ke jingkelah i sister shadap bagi sister ke badan kila trisitom sisa bat ngam aratil manong naki napi try sinong khantam no do bobu surin bobu David kini gerang ba adon hang ner piem ngijing kela kadan em naduk wan ni sister no I told them since you come this ana ladi ngai bahabang wan hang ni ngi bagadon ngijing kela naduk simti kajing kit kli kajing kit kia kikimi dikpa phila aban ong bat sister district pala phila aban ong dia kata Upa kata gele kata hable kata na ga benta galwe jong gi khun gi ksiu gi jong phi haban strict haban pensitom haban long disiplin ta ka daw school ga long gumni bat ku phi la ban penmi ro ya kiban apia ha ka SSLC HSLC la chai singi kiban pendon burom ya ga ne ka school ga jong phi